Rawngbawlna Chanchin kan ngai thak tur hi biak ina tui hleuh thom hno ti Brazil rama Rawngbawlna Chanchin ani office na thok tu ten Alvaro chu nu iza siam na na man andu a pakhat chuan zir top ni tlai bana zu in turin kan zinga ikal ve don lom ni atia pakhat dang chuan inrin nin hnung ber khan khoya nge I oma kan party nei na ati hian ilo lang ve ngai lova atia Alvaro chuan ngai hodu lem lovin anui maya atho puite hne na chuan nil nei le ngai nat om takin thu a soizel thin ani anung chang do om tak chuan Regina chu a hi priau mai thunga ani chu 7-day Adventist ani ti alo sheto ani Regina le Alvaro de tho hauna Salvador Khopuya Brazil Sarkar office ha chuan mi musit le inbol hi an ching viau maya ma se Alvaro chuan chu tianga ti po chu huata alangai lo ni khat chu atho pui Gilberto chuan Regina hi chu sabat nia pianga Alvaro te in khom na mun to puya asoma Gilberto chuan chu mun chu biak in po nilovin mun dang lambik tak ani ti an soi ka sia a chuta chuan Bible thu te po kan zirbel theyang atia Regina chuan Bible thu shat bel adu awangin Gilberto somna ang chuan sabat ni in an kalduna in khom ban nuwa tuipui kamlama kalzui arwa manawangin tui chen thom hnole silfen dang dai tak in berin an kalmeya Gilberto chuan mishing chen na in pangai tak angalang ina ashwaya Regina po chuan nuam atiphiana chu mun chu bia in angpo in alang lova polama po sa ko biak na mun ani chinchia na po a om chuang lo chu mun minga chuan sharing Jesus anwa ani chutami te chuan Regina chu lim taka nui varvar chungin anlo loma anlo kwa hloma ani chuan Alvaro chu zirlai le zirtir tu te jinga om chu ahmu a pastor le anupui chuan Bible an zirtira annuwa zo na te an chang zuya zo na tam tak anneya Regina in chutiang angai khak chuan him takin anui varvara chutiang taka chutami ten Bible an tuipui zia an lantir chu mu nom atihle ani Bible zirna an nei zo chuan pastor chu sermon soiturin ading chuaka Gilberto chu ina aho a Regina ero chuan tuipui kamlam apan thunga chutiang chuan sabat ni engemoti chung chu anti zuya Gilberto le Regina te chu Bible zirna a antela annuwa chuan ina hole tuipui kamakal chuan an chunzom chin ani sabat ni khat ero chu a chante zinga pakhat chuan thushil in khoma tel pui turin a som hlo meya thu ka soidona mingai khak sak thei chuan min ti hlim ngotang atia somna han nar ngot chuni thein an shelova anin khom dun ta ani biakina in khom tur anga anin cheilo awangin an kim ki dewa ma se sermon soi chu ngai nom an ti hle thunga chuminia chang chuan sabat sermon ngai khak zo theng an ombe ta zia ani kum aloveya Gilberto chuan athinlung I swan hne na hlanin baptisma achanga Regina ro chuan alatnara achung tele chanten engtin nge an soyang ti chu alung khamri ani mi ten an tho na huna Alvaro chu an ti dan kha asherenga ani hi kaushan pol danga seilian ani a 7-day Adventist kaushan hi chu pol thar anga angai deu ani kumli aliama Regina chuan pastor chu hundanga son ani don ti asia a rang takin ani chu abengala baptisma channa tur ti khotlai je chan tur asia lo thu asila iswalam chang ani zia chu baptisma chang ngeya van tang ma a tarlan adu ani an chung zinga mi tele chante zinga tam tak chuan Regina du thana siam chu an pompui lova ma se ani chuan poi ati chuang lo member phur tak ni in chanpui ngai ti tana che chwa konga te a in manga nakin loka phei chuan church board member ni turin an som ta hialani Regina chuan iswa chanchin a hnen an zirtir dan ngainat om tak awang chuan pathian hne na lom thu asoya chumi zara chuan tu na hian ani chu Adventist ko shan chung zinga mi anita ani rem chan na kanei apiangin iswa ka mangai na thu chu na tho na hmuna le hmundanga po ka soize thina a mangai na hnen lama mi te hip tura pathian man ro tangkai kan ni thei cheu ani ti in asoi
kumthum kalta thardin sabat tholom in thomang khan in khom na tur mun sharing Jesus ti chu lei ani a kan lom hle ani tung quarter thardin sabat tholom po hi Brazil ramabiak in thar saknan akaldona chudata na tholom phal taka in thole don awangin lom thu kan soilok ani e khati zong ka Rawngbawlna Chanchin kan ngai thak the te chu ani e